Sobita mwachi kongoi Jehova nekogoribech kokondoisewech en arawek chekakosirto nyon ne betutab raini kemi en arawetab sogol kokoib eutab Jehova sikemi betutab raini nongen akinye ale itinye kora amune sobit kora ilosu Jehova betutab raini notochin sobit keot Jehova kibagenge kikurenon Mrs. Chirchir ak kaniset neibwok tuyet ko AGC Keongo so atochok sobit ketestai kibagenge en wich kilologerech ongeib kibagenge baroinite sobit keot Jehova akwa Jehova koberurech akoityi magutikab mugulelwekcho so ikibendi kinome kemwoe ngalek chemi Habakuk kurgat 2 akoi 20 ako mi Jehova hekalunyin netilil ngosis emet komugul en tainyin. Ongesa Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet netilil anyone taingung Jehova en kaming'inetabgei
Kanyon Jehova sobet akur kaineng'ung ak asom ituneng'ung Jehova ale sinyon ak iteb kobotech ot en tuyetab betutab raini. Kongoi amun koiribet Jehova nenyon koindoisewech tar betutab raini kemi kora kokakinam kora arawet kora Jehova nenyon nebo 9 kokoib eung'ung nekim Jehova nenyon sikobit kemi kongoi akot en konunotyo nebo sobet. Testai Jehova ing'ololwech, testai ilaitorian ot en oritab sobonwekyok, testai Jehova nenyon icherech kora laitoriat en atkai tugul ikishoche kosiru tuguk chetililen. Ara Jehova boroini kokonde taing'ung ale sobit kora indoisewech Kiptaiyat. Ityin akot ichek kora Jehova nenyon chekerech en oi tugul, ityin magutik kamugulelwekwak Kiptaiyandenyon. Tononwech Jehova nenyon yekitesetai en tuyoni kotar kikesu kemwa kongoi amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo itindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova Kwanda, Kamuktoindet, Yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyi, nekikinege Kiptaiyandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalili bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kiime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben neutab tai nebo Jehova, Kwanda, Kamuktoindet, tun nyone kokeny, korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo chalwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koikeny. Amen. Kilasu Jehova nguna, nego nega perurenyi. Kilasu Kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet Amen. Nangei boroindo nebo saet nekitesetai en atkai tugul kesoi kibagenge keibe magutik chekindei taitab Jehova en saet ko yekitesetai kebendi kenyoru tiendo nemwoe kole sifa ni zako Bwana, kitororen Jehova ak yeibata kenyoru saet kondoisewech Gilbert Koech. Simba wa Yuda, Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Hakuna mwingine kama wewe, pokea sifa. Hakuna mwingine kama wewe, pokea sifa. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Uliniumba nikuabudu, pokea sifa. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Uliniumba nikuabudu, pokea sifa. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Nakushukuru maana wewe unastahili. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Nakushukuru maana wewe unastahili. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Sina kuimbia maana
Bwana, Simba wa Yuda. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Sifa ni zako Bwana, Simba wa Yuda. Kongoi en tiendo nekakenyoru ako kakoberurech echek tugul. Ongebe taitab Jehova en sait. Jehova kwandanyon kakibwandaeng'ung en saisiek cheu chu, kitororin ak kilosun. Kiwekun kongoi Jehova amun imi kobotech en kasarta age tugul. Jehova ii taunindet ako ii kakesunet. Jehova kongoi amun inye koinyitat rirenetabgei en sobonwekyok. Jehova mamiten neokergei, kitororin en kasarta age tugul ak kewekun kongoi Jehova. Kimwa en ng'olyondeng'ung Jehova nemiten Timotheo netai ile Jehova ii Jehova ne inegen ako nyolchinin tekisto ak torornatet koigeny ak koigeny. Kewekun kongoi ak kitororin Kamuktaindenyon. Kongoi Jehova amun ingenech ingen sobonwekyok. Jehova kongoi amun isobi borwekyok ako nesire isobi kabwatutikyok Kamuktaindenyon. Itororin ak kilosun, kiwekun kongoi Jehova. Kongoi amun ii rwandet nekim kora en sobonwekyok Jehova nenyon. Kongoi Jehova amun ingekurin ikaswech sautikyok Jehova nenyon. Kiwekun kongoi ak kitororin Kamuktaindenyon. Kanyon taing'ung Jehova asom nyoetab kat en tuguk chekokyai chemonomegei ak taing'ung Jehova nenyon. Jehova kisomanyun irirenaigei itililech en korotikuk Kamuktaindenyon. Jehova kingen kele en kasarta age tugul kimuchi kelele Jehova akyai tuguk chemonomegei ak taing'ung. Kasomanyun itililech singomwa kebwone taing'ung Jehova kenyolchi taing'ung Jehova ngesome somutik kobun taing'ung Kamuktaindenyon. Atororin ak alosun awekun kongoi Jehova nenyon. Jehova kasomanyun irirenaigei. Jehova kasom kora nyoetab kat okot nekoto biik alak Jehova. Nyoiwech kat Jehova amun mamiten neokergei. Jehova kawekun kongoi Jehova amun en sobet noton nekaikonech raini Jehova nenyon. Kangeng'ete Jehova ko kakisom anyun itebi kobotech ako nguni ketesetai kekere eung'ung Kamuktaindenyon. Jehova kokisom anyun iribech kemout tugul ako kongoi keribe Jehova kot keityi asubuhi nemie. Jehova kiwekun kongoi kitororin. Kongoi kora Jehova amun kimnotet nekaikonech en borwekyok Jehova nenyon. Kiwekun kongoi Jehova en kasarta age tugul. Kawekun kongoi kora Jehova en emenyon Jehova. Kikere Jehova itesetai iyoe nemie en komoswek tugul Jehova. Jehova kikakitoptopos lakini Jehova kawekun kongoi kora Jehova amun koitebi kobotech. Jehova kokesich kamang'unet en taing'ung Jehova nenyon ako kitesetai kitororin ak kilosun. Kiwekun kongoi Jehova en kasarta age tugul. Jehova kanyon taing'ung kora anyun Kamuktaindenyon. Ale itebi kobotech Jehova ingen membaekab kanisosiek alak tugul Jehova. Kasom anyun ale itebi kobotech icheket, testai irib Kamuktaindenyon. Kiwekun kongoi ak kitororin. Kamutu kora Kab Radio Jehova ak kebeberwek tugul chebo soet Jehova chekibendi kekoitoen ng'olyondeng'ung Jehova Kamuktaindenyon. Atororin ak alosun amun inyendet Jehova nenomu tuguk tugul. Kasom anyun Jehova itebi kobotech amun mamiten neokergei Kamuktaindenyon. Ingen lagok tugul kora chebo kipsomaninik tugul chebo Kamuktaindenyon. Kasom anyun en kaming'inetabgei Jehova ale irib icheket Jehova. Ingen sigik Jehova, ingen kandoikab emoni kora Kamuktaindenyon. Kasomin anyun Jehova ikonech kalyet Jehova amun mamiten neokergei. Atororin ak alosun Kamuktaindenyon ako kasom choto tugul koboto kongoi en kainetab Jesu Kristo ne Yetindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo kounoteng'ung, ingoyaak en ng'wony mageng'ung, kou yekiyai en kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini kat chelelwech, amemutech olemi obset, ako sorwech neya, amun eung'ung kounotet, ak kamuktaet, ak torornatet, akoi koigeny. Amen.
Kongoi mising en boroindo nekakeib nebo saet kwa Jehova kwai nemie ak koberurechen atkai tugul yamai kebendi keibe somutikyok koba tainyin. So kibendi boroindo nokochini lagokab Sunday school sobit kolos Jehova en tiendo agenge ak ityan komwa ng'alekab metit chetindo. Otokotin lagokab Sunday school yobendi olosu Jehova. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abigail Cheroti and Tushame Morva from the book of James chapter 4 verse 10 says, "Humble yourself before the Lord and He will lift you up." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abraham Peter Morva from the book of Matthew chapter 7 verse 7, it says, "Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you." Mathayo kurkatisap akoitet agenge komwoe kolen amorwo simakirwokwo. Praise God.
Praise God again. My name is Faith Tibet. I want to share a memory verse from the book of Isaiah chapter 41 verses 13. It says, I am the Lord your God. I strengthen you and say, do not be afraid. I will help you. Proverbs chapter 16 verse 3. It says, commit your work to the Lord and your plans will be established. Tienwokikab kalasunet kurgat 23 komwoe kole maiwei yoityo amun imi koboto. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kiprochi and I have a memory verse from the book of 1 Corinthians chapter 16 verse 14 and say, do everything in love. Psalms chapter 102 verse 3 and say, He forgives all my sins and heal me. Kongoi mising lagokab Sunday school. Kaulos Jehova en tiendo nekararan kot mising. Ako amwa kora ngalekab metit sikotestai Jehova kwaiwok nemie ako belishewok yotesetai oekitu eng ng'oliot nebo Jehova. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo sirutik chetililen ako kotomo kebendi kenyoru tiendo nemi kitabusiek chekilosune Jehova 139 nemwoe kole kurech Jeiso. Que
Kanataja eng kebeberta nebo sirutik chetililen eng kainet netilil nebo Jeiso ole otokoti nebo iman. Amwachini Jehova kongoi kole kakebunu kong'ete kangetou akoi yu kakeitu kobo torornatet Jehova. So kanatajin yekibendi kenyoru sirutik chetililen kikure Faris Chirchir ak asome kebe taitab Jehova kotomo ketou. Ongesawa. Kan kebwa taing'ung Baba nenyo kemwoe kongoi neo mising amu I Jehova nechomech, I Jehova ne iting'ene panganutik chekororonen ak kabwatutik chekororonen akobo sobetab biikuk Jehova. Amache amwa kongoi ichek tugul chebendi kokerech akoibe it Jehova. Ala sikobit iberur ichek Jehova. Ak nesire konai inye inyegei ne ikamuktaindenywa ako I Jehova nenyo. Ara iberurech yeityi biikuk ng'olyoneng'ung Jehova. Mukasayani kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Kitesetai ke ng'olole ng'alalet nekakebwa eng kakwautik cheloen mising. Namache amwa kongoi inye nekoitebi kobotech akoi yu kimite betutab raini. Notinye kayanet neo ale kokoberurin Jehova, kokanapten Jehova eng naet, akoi sikinetkei kiy akobo sobet nebo tamirmiriet netilil. Ne ng'olyot nekikitonone neo mising komwoe kole boisietab tamirmiriet netilil. Akitya kenai kele yomi tamirmiriet netilil koboru mitet nebo chito anan koboru kole mi Jehova orinyi. Noyoni ale eng wikit konye kiking'alal keker kasarta nekiistoegei tamirmiriet Judas akitya keker tuguk chekiyaak eng sobetab Judas. Amache kebe keker betutab raini kosochin Jeiso alamaliet sikobit komoistogei mitetab Jehova eng ichek. Amu eng betut nekibo lang'atut nekibo Paska ko ki boroindo Jeiso kosochi alamaliet sikobit komoistogei Jehova eng korinywa. Ne betutab raini kebendi kekere sobetab Petero ko ng'olyot nekitonone komwoe kole kosochin Jeiso alamaliet sikobit kokimekitu eng daitab Jehova. Kosochin Jeiso alamaliet sikobit kokimekitu eng daitab Jehova. Kui kamwa ko ng'olyot ne itonone raini ko ng'olyot nemwoe kole kosochin Jeiso alamaliet sikobit koek chekimen eng daitab Jehova. Ingen komye ile kasarta nekomi Jeiso emoni ko katomo koit tamirmirietab Jehova. Amu kangonyo Jeiso kong'et tamirmirietab Jehova eng kipsengwet koib boroindo Jeiso nekatoibe tamirmirietab Jehova. Neboru kole eng lang'atunoto komu kasarta nekakimwa eng wikit konye kele betut nekikoistoegei kipsengwet biik eng ng'ondet akitya kebokokyi Setani kotwoiso makenyi ko kisa Jeiso asikobit koek chekimen alamaliet akoek chetinye kamuget kotonoso. Somani eng Luka kurgenyi ko 22 koitinyi ko 31 akoi 35. Luka 22 koitinyi ko 31 akoi 35. Ngokwek chotinye Bibolishek chebo Kalenjin ko kartasisiek 910 910 eng chebo Kalenjin. Ani ale kaonyoru awendi asomani. Simon kero kasom Setani kole konamak sikosesa kou ngano ako kiasa kobo inye simabek kayaneng'ung ak yekaiwalake ikimit yeotupche akolenji inendet Kiptaiyandani kachoboke kebe tuwai korkoret akot meet. Akimwa kole amwaun Petero kotomo kote kipsoiwe rani iesho konyil 3 ile mengeno. Akilenji ichek ki ngakiyokto komotinye akololet anan suberet anan kweonik kotos kirartaki eng okwek akile marorwei kiy. Ni ko ng'alalet nekabit eng kembout neinegei, kembout nekakibakakta Kristo Jeiso sikobit kwai luget inegei amu kiyoche kobor kamuget nekitinye kole kimuchi kobel Setani nekikakonam ing'ondet ak yaet koek nenyinet. Ko nekamwochi Jeiso ko kakotorchigei Simon kolechi Simon kero kakosom Setani sikonamak. Nebo oeng
kosesa kou nganuk. Nekatoi kole kingen Jeiso tuguk chekitesetai eng kebeberta nebo tamirmiriet, lakini kimakongen alamaliet kole ne kit netesetai. Sinai ile kimakongen ko kakemwochi Peter anan Petero koesho komwa kole acha akim anendet akamuche ayai lugani kotakai kebe tuwai ole wendi, ako ndewendi meet kebendi tuwai. Nekere biik oeng cheng'ololdos chemaikuitoskei, biik oeng cheng'ololdos, ne chito age ne notok Kristo ko kakoker tuguk chetesetai, kakoker bijinwek chebwone, lakini tom koker Petero konai kole ne bijinwek chotok. Amune asikobit terchinoni komu ki Kristo Jeiso ko kimi eng tamirmirietab Jehova. Kitinye kamuget nebo tamirmirietab Jehova inendet koker tuguk chekitesetai. Kekas kit nekamwa kole kakosom Setan ak kwanyun kikiyonji. Noto amune kikamwa eng wikit konye ale kini ko ki agenge eng betusiek chekikibakakta biik anan alamalai koboto Jeiso koborchigei eng kamuget nekitinye kotok ngot kotos kobelis. Kakemwachi anyun kele kakosom asikobit kosesak, ak itya kemwochi kelechi kasa kobo inye sikobit komabek kayaneng'ung. Nikotok kole yakakoistogei kipsengwet, yakakobutyi chito eunekab Setani kotore kayanet akobek kayanenyi. Lakini amu kisikonai Jeiso kole bichu ko kakonam kotokyigei bunyot, kakonam kotokyigei Setani, kosikomwoch kolechi kasa kobo okwek. Noto amune kamwa ale ng'olyot nekitonone rani konemwoe kole kosochin Jeiso alamalaikchik sikobit komaibutyo. Ko kakeisto icheket Jeiso, kaistogei Jeiso ing ole mi, kakenam inendet akimut kapkirwok, ak itya konam kong'enin. Kango kakong'et konam kobargei ichegei eng ichegei. Moche kebe kaitetab 49 ak 51. 49 ak 51. Ak ingoker chekimi koboto inendet kit nemoche koyaak, kole Kiptaiyandani kieb eng rotokab chok ak kieb age eng ichek otwogindetab tisindet neo, kieb itinyi nebo tai. Ak kiwolchi Jeiso kolenjo bakakte, kakoyam, ak itwa itinyi koso. Ak kilenji Jeiso tisik cheechen ak kiptainikab hekalut ak boisiek chekikabwa kokiringda inendet kobwa ak rotokab chok ak siarisiek kuyobwanjini rebindet. Kamwa siret kole kingokakoit kiptainik koboto tisik cheechen, kiptainikab luget, nyikenam Jeiso. Lakini kit nekibit betunoto ko kit nebo kwong'ut amu kamwa siret kole kinem rotokab chok alamalaik ak itya kotoi boriet. Kamwa eng koitetab konom kole ak iyeb age eng ichek kotwong'indetab tisindet neo ak iyeb itinyi nebo tai. Kait kasarta nekakotoi komie kole kakochut Setani kwenetab alamaliet ak Kristo Jeiso, amu keker tuguk kakonam kobit boriet. Kakinam keboisie rotok ab chok, kakeeb chito itit keisto itinyi. Ne kikamwa ale yakakoistogei kimnotetab Jehova, yakakoistogei Jehova eng kwenetab biik, ko kit nesubu ko boriosiek, kit nesubu ko rumisiet, kit nesubu ko kolkolyet nemi barak. Alamalaichu boriot nekabit ko melele boriet nekayai biik chebo sang. Boriet nekabit ko boriet nekayai alamalaikab Kristo Jeiso. Ngisub komwoe siret kole kingokakeeb ititab otwogindonoto ko kinem Jeiso itinyi eng ng'ony ak itya kowekyi ole kimi ako kisob itit. Nganda nekimotokoker chekimi kole kalya sikisob itit amu kikakobounis kimnotet neya kot ko matokotok mieindo. Ibwat kakeeb chito kobut itit, lakini kakong'et chichi kakimoche kerat konem itit akosob itoto. Non yolo akot biik chekimi yoto kiyome koker kole leba kakosob ititab chichi ko ng'o chichi, lakini komatokotok mieindo age tugul nekeyai amu kakoistogei mitetab Jehova eng kwenetab alamaliet.
kakonam konyo setani kwenunywa. Kui kekose komwoe Jeiso kole kakosom setani ako kakiyonji kobaunis, kakiyonji kolaitonan, kakiyonji koib kasarta asikobit koek inendet nekabaunis eng kembounoto. Ongebe Johana kurgenyi ko 18, kaitenyi ko 10 agoi 11. Johana 18, kaitenyi ko 10 agoi 11. Johana 18, kaitenyi ko 10 ak 11. Ngetaune 8, kowal Jeiso kole kamwowo kole a inendet, notok anyun ngochengo ounde chu koba sikosulda ng'oliot nekimwa kole mabeteno akot agenge eng choto kiikono. Kingus anyun Simon Petero rotwetab chok nekitinye akoe otwogindetab tisindet neo koe bitinyi nebo tai. Kikure otwogindonoto Malko. Kolenji Jeiso anyun Petero, wekyi rotwetab choget, wekyi rotwet choget. Tos moe kikombet nekakono kwanda. Mwa siret kole kingokakoit tisik anan kiboitinik chebo tisik ko kingus Petero rotwet akitya koeb ititab kiboityotab tisindet. Kon ng'olyon kakichek eng yo komoe kenai kele tos ng'o chichi kiebe itit chito, ng'o chichi kiebishe itit. Ani ale isubu atindoniot komye amu kangetou kamwa siret kole kakitokyigei Petero akelechi Petero kakosom setani sikobit konamak akosesa kou ngano, lakini kasa Jehova ale simabet kaaneng'wa. Kaiker tuguk chekakosub kangokakoit biik chemoche konam Jeiso, ko chito netai nekoinem rotwenyi nebo choo ko Petero akitya koeb chito itit. Ibwoti atkinye kobendi akot Petero tulwet, ngeitu yu kimite komaloo, kokaba akot Petero tulwet koboto Jeiso, koikawo Petero ak Jeiso ak Johana ak weri netupcho. Akitya ipkosa kot koker Elijah ak Musa komi tulwet. Lakini kangowekse kokakonam kobit ngoyondit, koutye Petero kole king'o inendet. Kakout kole king'o chito nekolam maletab Kristo Jeiso. Ibwoti kemwochi komye kelechi nini, yekirabachi komasi iwekyi komasi, yekirabenin ngoriet ikochi ngoriet age, kole ngot korabeni chito kotit ikochi shatit koib kora. Lakini kakoun ng'alechoto tugul eng kembounoto akitya kinam keboishe karik. Neni kokonech kenai komye kele yakakoistogei kimnotetab Jehova, yakakoistogei kimnotetab kipsengwet, ko tuguk cheyookse eng sobetab biik ko tuguk chekoromen. Kikisubu atkinye, ibwoti kong'ete kakitou ketoune Saul, keker sobetab Saul akitya nyikebwa keker sobetab Judas. Nganda kibutat Judas amu angen ale biik chechang komwoe kole kiptengekyo chicho, kimakobo iman eng taitab Jehova, akot kimoribkei, noto ko iman. Lakini oroni anyun chito nebo imanda ne agenge eng biik chekimen eng kalamaletab Kristo Jeiso, kakoek inne nekakonam rotwet akitya kotil ititab chito. Amache iker kit neu lang'atunoto, iker kit nekiu bichotok eng kasarta nekang'et boriet. Tos alamalai chukoche chukocham kobendi kolechin biik konyochigei kat, chukocham kobendi kolechi biik maton keboishe boriet. Nikotoi kole bo komonut mising yo mi tamirmiritab Jehova kobotech. Bo komonut mising yo kingen komye kele takomi Jehova. Ako kaesyo Petero, ani ang'ole ng'olyon neo neyoche ikuye eng yo, ko kangemwochi kelechi kakoit setani koesyo, kolacha mami setani, achobot anendet kebe tuwai akoi ole iwendi. Ngewekchigei Luka 22 koitenyi 56 akoi 62. Ngewektegei batai yu kokimite Luka 22 koitenyi 56 akoi 62. Ngetaune 54.
Kinam anyun inendet akomut kwo kotab tisindet neo. Akisu Petero eng yelo. Akikakolal maat eng kotebi ng'ony tugul akitebe Petero kwenunywa. Akingoker chepto age inendet kotebie eng yemi lapkeiyetab maat, kojilji kong inendet kole kimi chichi akine koboto inendet. Ako kitiyo kole kobo koryondoni mongen inendet. Ak nematya koker chito age akole ii agenge akinye eng ichek. Akile Petero chichi mabo bichoto. Aingokes kole bo sait agenge kole chito age eng kimnotet. Iman kimi chichi akine koboto inendet amu kalilindet inendet. Akile Petero chichi mongen chomwoe. Akot takomwoe kote kipsoiwet ngunoto. Akiwelelgei anyun Kiptaiyat akoker Petero. Akibwat Petero ng'oliotab Kiptaiyat kuye kamwochi kole kotom kote kipsoiwet rani iesho konyil somok. Akimanda sang kwo korir eng ng'wonindo. Akas kit nekakobit eng kasarta nekakiit Jeiso kapkirwok, kakiit Jeiso kotab tisindet neo sikobit kotaketestai ketebse. Kamwa kole kiisu Petero eng yelo. Ngoliondo nekakimwochi kelechi kakosom setani sikobit konam ine kosesin ko kakotoi koek iman. Ngoliot netai eng yun ko kanam kole Petero acha akib. Nebo aeng koboisie rotwet. Nebo somok oi nekakoesho kole mongen. Ibwat mitei chito ko kirwokyin, lakini kanyiketebe kelechi tos ingen Jeiso. Koesho ngunoto kole mongen. Kole mongen chichoto. Ako kakitebe konyil somok. Asikobit ketebe konyil somok kemwoe kele kiyo nebo ornatetab biik somok. Makiyo nebo ornatetab chito agenge. Noto amune kanyo netai chepto netai kityo kolechi ii agenge kyoker umi kole mongen. Konyo chito nebo aeng kolechi ii agenge kole mongen. Konyo nebo somok kole mongen. Amache iker eng sobeng'ung ne kit nekawalak eng Petero. Nguni ngeng'ololi kesomoni yu ko nekit koit sait 9 nebo kemboi. Atkaan komi omishet ko kamiten nekit saa 2 nebo langat. Lakini ngeng'ololi eng yu ko kakobata saisiek che nekit saisiek 6 chekakoba. Lakini kakoesho chito kole mongen chichi. Tomo koech emet, lakini kakoesho chito kole mongen chichi. Ako kakimatkan kangomitei omishet eng meset. Kot komwoe kole kibendi tuwai. Akot ngot ko kebe tuwai koi meet kwo chobot kebe tuwai. Mi kit namache ikuye eng yu amu eng yu ko kakibeshe Petero Jeiso. Amune asikobit amwa ale kibeche lang'atunoto ko kikimnotetab bichu ko ki Kristo Jeiso. Lakini kangokakeisto Jeiso akitya kinde eunekab kiptengekinik konam kong'et alamalai komakotinye kimnotet. Kobai anyun setani eng sobonwekwak akotemen akot konai kole takong'o ichek. Kikamwat kinyole yo kakoisto ketamiriretab Jehova komakonai chito kole ang'o utye tuguk alak. Ikere kakoutye Petero kole alamaliet. Amu kamang'u komwochi bichu kolechi kuat kinye kimwoe kole achobot kebe tuwai koi meet kolechi angen chichi. Ako yekakirwokyi eng yun akitya konam kirwoket ko kondakikortoti kebendi tuwai koi kirwoket akikartat. Lakini kakonam koesho kotomo koech emet. Mangen angot ikere ng'oiyondit nemi yu neo mising amu king'ololi kasarta nemitei Kristo emet. King'ololi kasarta nemitei weritab Jehova emet. Lakini kakonam koesho icheket. Kakonam koesho inendet alamalaiki. Angeng'ololi kora inai ile kakomwe alamalaik alake. Judas ko kakonam rabinik kwa. Chun alak 10 komakinai ole kaba. Kakorwa chun 10 kobetyo. Chito nekaikilegei kuni Petero nekaikilegei kotyeme kobarta ng'olio nekamwa kole kibendi tuwai. Lakini eng kakilenyi bagei kora kakorarta kimnotenyi. Kakonam koesho kole mongen. Kakonam koesho kole mongen chichi ako maboto chichi. Ne mongen eng sobet angot ko kiit yoto kakinye betut age. Kasarta neimuchi ilalande Kiptaiyat neng'ung. Kasarta neimuchi ilalande sikuneng'ung. Kasarta neimuchi ilalande
boisionik chemi kanisa. Angen komie betusiek chu kimiten rani koyobendi biik kanisa komotokonyo koib Biblinik. Chemokere biik chechang kobendi kanisa komotokonyo koib Bible. Amun ngot koib Bible kenoe kele wendi kanisa. Inyoru biik chechang kole Biblinik chemengechen sikobit kondo mabukoik sikobit komotok kole ibe Bible. Lakini en chitab Jehova nemonyolu kolilanda kongen komie kole amun mi Jehova orinyu, amun mi tamuretab Jehova orinyu, komomi kiy nolilondoi. Biik chechang yokurso kele mi boisietab Jehova anan nenyikebwa kele ongebe ketien, ongebe kyai boisioni, komotokonye biik chechang kemwaitae boisionichoton. Akot en kapkasi biik chechang komotokonye komong kole ane achome Kristo ako akasumindetab Kristo. Amune? Amun mi setanianda nekinye koker kole maimuch komwaita baornatet. Kamongu komwa Petero kole angen chichi ako kakosich boroindo nekoito baornatenyin kole angen Kristo, inendet ko weritab Jehova, kiketebi tugul kenyisiek 3. Ibwat kakobendat chito ak kiptaiyandenywa kenyisiek 3, lakini eng betut nebo mwisho konam koesio inendet. Kokamwa ale ng'olyon newo sikobit koesio inendet ko nekokinyoru eng kitabutab Luka 22 koitenyi ko 31. Nikokimwochi kelechi Simon, Simon kero, kakosom setani kole konamak sikosesa kou nganuk ako kasa kobo inye simobek kayaneng'ung. Ak yekaiwalake ikimit cheotupche, yekaiwalake ikimit cheotupche. Lakini tos ingen ile maikuyo Petero ng'alechoto? Amu kamwa eng 33 ng'olyondenyi Petero kole akolenyin inendet kiptayandani kachoboke kebe tuwai, korkoret akot meet. Skini kamwa Petero kachoboke kebe tuwai, korkoret akot meet kochobot kebe tuwai. Lakini yoini tom koech emet, lakini kakoesio kole mongen chichi. Kakoesio kiptayandenyi, kakoesio chito nekong'ololi tuwai atkan komwoe kolen achobot kebe tuwai, korkoret akot akoi meet. Ang'olole biik chekomi koboto Kristo Jeiso, ang'olole chito nekabestos ak Jeiso kokerekei kimni, ang'olole chito nekakotebi ak Jeiso kenyisiek 3 kokere kwong'utik tugul chekikiyai, kokere kisobi chito nekikorat, kokere kisobi biik chekikakomeiyo, king'eti chekikakomeiyo. Ma chito neking'olole kityo nekakas atindonik, chito neking'olole ko chito nekakoker tuguk cheechen koyoe kiptayandenyo, lakini kakobichit komwa kole mongen. So noto amune eng jersenyu rani ak nebo kotugul amwa ale kararan yakakitebi koboto Jehova, kararan yakakitebi ak kerikyi kamuktoindenyo mising eng kila betut. Koikilgei Petro, nganda kakonam nyalunatet koikilgei. Ngala malaik 12 koikilgei inendet, nganda kakouin mising kakoek chebo meet ko kachobok ine, nganda kakonam setan iman, lakini koikilgei kora kosup. Ibwoti koibe maat eng sang, kakonai kole kakoek cheng'oi ng'alechu, ako nai ile kingen kole kerkong'etab ng'olyondoni anan kirwogoni kotokyingei meet. Kingen komie kole kikortote, amu kakong'alal Jeiso komwa kole kikortoto anan kindoi weritab chi nekakweptengei kinai karta. So kingen komie kole betut nekakinam ko kit nesubu ko kikartatet. Lakini kaikilgei Petro. Ne ng'olyon nomoche acheren eng betutab raini kono, angot ko kikonamin setan ko tos ne kit nekiyai? Tos kitebi kowala malaik 10 chungobetyo anan kitebi kou Petro? Nekamwa ale nganda kauit sobetab Petro, lakini kaikilgei. Olyot age nemi yoto kotesetai kosoiwech Jeiso akoi raini. Saet nekisa Jeiso komala malik inegei, soiwech akoi betutab raini. Nekokose tainyoru cherset inye neisubi kiptayandeng'ung, tainyoru cherset inye nekimwa ile ichome Kristo, nekimwa ile inye ko ikasubinetab Jeiso, ne akot ndaiwendi kot kosesin setan, ndaiwendi kot konamin setan, manachi ang'olole tuguk chekibunu kerkok chebo Petro. Kibunu kasarta nebo boriet, kibunu kasarta nebo ng'olset,
kibunu kasarta nekimwa tugul lakini maitwoisi, lakini kamwa Jeiso kole yekaiwelelgei ikimit otupche. Nikotok kole asikobit kwo tai sobet nebo Kristo konyolu komi chito neikimiti biik alak. Nyolu komi chito nemuchi kole biik ngotakinakte ongotakebe, nematin kakotok kakobutyo biik, kakotok kakoistogei biik, konyolu komi chito nitok komuchi komwa kole ongebe. Ng'olyot na kokitonon eng yo kokibunu ko ng'olyot nekomwoe kole mitetab tamirietab Jehova, koboru kole mi Jehova koboto chichoto. Lakini eng rani akot eng kasarta nekakoistogei tamirietab Jehova komite saet nekasa Kristo kole asikobit kowekyingei tamirmirionoto, amu koingen komie kole ite betut nebitu nyalulnatet, ite betut nebitu kaiweisiet, ite betut nemakomi nyikanatet. Noto amune kikimwochi Joshua kelechi kimitu akenyikanitu, ametoptopen, ami orogen, amu ami koboten. Noni ale ndamasaon nekisa Jeiso ko kitobet alamaliet. Ndakimasa Jeiso kolechi kasoiwok ko kitobet alamaliet. Aninye neikim raini tos ata biik cheisochini chenyoluliotin. Yeker biik chekakonam setan, yeker biik chekakobutyo eng oret, tos ne kit nekiyoe? Tos isoe? Tos isochini ichek? Amu kinyumnyum kobit roriot ing yu, kinyumnyum kobit roriot kele okero kikotebi ak Jeiso kenyisiek 3 lakini kakobutyo. Lakini amu kingen kiptaiyandenywa tuguk chekiyookse betunoto, komwa kole kasochi ichek. Nokose tateben tamirmiriet nemie nekesochini biik chekakoistoegei kimnotetab Jehova. Toek inye neikim neisochini biik alak. Yokeker biik chekakobutyo eng nengekto, biik chekakobutyi tengekto, biik chekakomasta eng oret nebo imanda, biik chematakosuldae tuguk chekanyolu keyai, koek inye neisoe ak inye neirikchini Jehova. Amu agenge bichotok eng inye. Amu andakaibut Petero ak alamaliet ko kitoi kobuch boisietab Jeiso. Boisiet nebo kenyisiek 3 ko kikobuch. Nekotoi kole yoche komi biik cheingen tuguk chekiyoe, yoche komi biik chetinye keret nemi barak kosir biik alak, yoche komi biik chetinye kakuyet nemi barak kosir biik alak, asikobit komaibutyo biik eng kasarta nekabiluge, eng kasarta nekaistoegei mitetab Jehova. Kakomwa Petero kole mongen, lakini kango kakokusyi kong Jeiso Petero, komwa siret kole kerer amu kikuyo. Ne saenyu rani ale kokusyin kong Jeiso, inginye nekitupte chebo tai Kristo Jeiso. Manachi ko kiloitu eng oretab Jehova, lakini wendi inendet kokusyin kong sikobit kotaiwege oret. Kacham amu kangokergei konyek konai Petero kole kabut. Nokosokinye ale taraini koityin tukoni, takasarta neiwendi isomoni sirutik chetililen, takasarta nekisomanun sirutik chetililen eng kanisa, eng kebeberwek cheiwendote, inyoru naet akobo Kristo Jeiso. Ak yekainyoru naet, iwe ikimit biik alak. Nakamwa ale saenyu ale inye netaitinye kimnotet, inye netaitononi, imwochi Jehova kongoi, akitya iwe ikimit biik alak. Wi akicher biik alak, wi akikonobu biik alak, sikobit kotonoso akichek, ak yetonoso kobit kabelisiet. Kango kakokimit Petero alamaliet, koek agenge, akitya kelewen nebo 12 akotestai boisietab Jehova. Nganda kakwo Jeiso kipsengwet, kakobakakta alamalaik, lakini kitestai boisiet nekebaorionjini akoi betutab raini. So nomoche acherin akinye raini, nitaitononi ale kusyikong biik alak, kusyikong biik chemi kong'ung, kusyikong biik chemi kokweng'ung, kusyikong biik chekikobutyo eng oretab Jehova, akitya inai ile miamune sikobit kotaitononi, ako miamune sikobit kotokomi mitetab Jehova koboten. Amu kakiyain sikobit iweku chun alak, akitya iwekyi oretab Jehova sikobit kotonoso. Moche ale koberurin Jehova ako eun nemie, nginye kora nekiwektegei let, moche asaun sikobit ikimitu eng oretab Jehova,
ak itya ikimitu ak ikimit alak. Ongebe taitab Jehova kesom. Kongoi neo Jehova nenyo amu kakenyoru sirutiet ne inegei nekakenai kele akot matin katyem setani koistoenech miteng'ung, ketinye saet ne inegei nekisa Kristo, nekisa asikobit kekimekitu eng kasarta ne mitei yomset, kasarta ne mitei pichinwek, kingen kele tononi saenyi akoi betutab raini. Kongoi kichek kikotonoso eng kayanet, kongoi kichek chetomo koistoegei miteng'ung, nikosochi ichek tugul ale asikobit kosochi ichek chikoba kot konyalulso eng kayanet. Jehova nesobe, somin ale rutechi ichek chemi kokwotinwek, ichek chemi eng emet chekikobakakta kayanet, amu kibitu sisiet akobit nyalilda, komweiso ak itya koutchine. Kosochi ichek tugul ale ngoek chekimen eng kayanet, asikobit kora kotakokimit alak, ak ketonon tugul kibagenge kokituyet netilil nekikeni iwege sikobit inyeimutege be kipsengwet. Baba, kaberur bikuk tugul ak amakyi tuguk chekororonen chebo unateng'ung, amu kasa kayanin koboto kongoi eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kongoi mising eng sirutik chetililen chekakenyoru. Nan kebe kebeberta nekiyote Jehova eng kebeberta nebo sadaka. Ko amun imiten ak ikere chenu tugul ole imiten, komuch iityi en paybill number nebo kanisa 400-222. Account ko 56-28-65#. Paybill number 400-222. Account 56-28-65#. Ko yon kitesetai eng kebeberatet ketie boisiet nebo Jehova, kenyoru tiendo 237 en tienwogik chekilosunen Jehova nemwoe kole chomon Jeiso.
nan kemwochin kongoi Jehova amun kakwai nemie en kebeberta nekakewot inendet nan kebe keker en saet nebo konunoik. Kan kemwochi Jehova kongoi mokwek tugul chekakomuch kokochi Jehova otisiet kobun tugukwak nomoche kebe taitab Jehova en saet ongesa. Kongoi neo Jehova amu bikuk chekakoebit ak ichek chekakokonyiti Jehova kokonin kokochinoik chechoto ko sadaka. Kongoi amu iwendi iberuri ichek, amu iwendi yochin nemie ichek Jehova. Sochi ichek ale mondo kobendi boisionikwak iberur ak yochi nemie tuguk tugul chetokyingei Jehova iberur kamuktoindenyo. Amu kemwa Jehova ile ikonyitenin tugukyok iyote tirisiokab kipsengwet sikobit iberurech. Ara anyun Jehova kayan ripset ne inegei eng boisiosiekwak, tetutikwak tugul ak tuguk chetinye Jehova kobendi kotunendos eng kainet nebo Jeiso. Ak neo mising iripchi icheket sobondab koikeny amu tinye kayanet ako yonin inye inyegei ii Jehova nenyo. Amu kasaya kayan eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Kongoi mising nan kemwoi kongoi Jehova amun kakwai nemie kong'eten kan kinam tuyet kibagenge akai nguni kokakikesu nan keib boroindo kepchei miendab Kiptaiyat tugul kibagenge koberurech Jehova. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.